Mensang mau, mensang kaselelia, mensang lengan, mensang ang bewedi, makaon Jesus kacin bewedir, utangan chapel, usong kang koros makau patel ranwat, mensang ang ranwat bilan ki ang so mawang kapanga sama chay court, kacin kacnan lang, kacin kacnan chay meur, kacin rong mekan korusya. Ibang kapagapcho awiyo do koros me bangkak tau daw yang yan ang klakan Bible study, chay kapagap. O may siyo ako kaon lapalap kalangan ng kamoy kapag nga marami saraw kalangan sa patrotore mo ni marang kaon Jesus sa kasabay kalangan kiyang kamoy am gating nan malaw mo kam gating rong me kang korusya ng sampap akon kuprong ko ang gating point as a declare me sotra man court para kang kamoy sotra man court warong kapeng ang goyang bikin kamoy o kamu kelep seperti sang kamoy ni mensangan ranwot sa kasabay kalangan kiyang kamoy sapol mamoy asungakan maor makam gacang kisah kiya manaman kit sa perita o sa kakaan kiyan sumawan pileo tubanan nan life wet o Lord nan video wet maing siyo ako sa kamelele mesa sugalep ngano mo saraw kacin yang kit ngano mo saraw kacin yang kit anso koros wasa koros anso kan koros masabil kokon tebil so masabil pung tesabil kinsabong ni atalia lumomi ni at matamataw kamu sudah kengkacin muisangkit kamu kacin masani kamu kacin seal kamu kacin puil kamu kacin kapasayang ngano mo sarawin anat more nigelak masa surrender nigelak masa muitang kami Jesus and we are count upon at more sekalangan kiyang kami sabul mamasang katete yang kit kamu kengkacin kapui sabul mau kalangan sabul mau limba kau ngaman man kit ni may sangan ran koros si makarata tibatan ayo kan yang alara yo at sudar kan yang alara yo ran atawia ran kapo Lord sekalangan kiyang kami may siwa kot kamu kota man makin back up tama kamu kacin masan ir na sabul mau masan kamu kacin masan ni nasa pangwegong kamu tipatakan anso misakin sapong ala anso misakin wiya tatip kamu bangkacin wiya mepung kamu bangkacin makong ki jikalangan kiyang kamu ay ma kamu kacin puil nan maurin sapol momi serigang korusya nan samba mele chon kono patate iralakan me bilban patong git mur mele leran iral chon ai way chon way pon pe yo Lord iralakan me bilban e wang kamu nang cliff wet more oh God kamu kacung kupuro kapayataran mo rangkak ay man lukuryang kamu ay man kotong kamu ay man aleti makaban tibat ay man mamorki sapul mo kalangan mele kalangan ng sarawi makacung kapulpulang korusya mabanggo to repent ko lula so besan te patakano lugayang komi yung kacung kauntat more iralakan o Lord mepil ani ke kamarain wet apsagen japakeo rebel men muitang komi rain more terbil ani ke an so mawan lukoryang komi ipakre mo komi yung kacung ser kenere sapul mo kalangan nan marainan ran wet marabang konta raban kamelele tam kom gachin masanir maki charmas pona nani komi kelapan mamor pewedin mamor poitan mamor ko sang remi lekin komi yo Lord armas alialu momi alialu ku korya armas alialu mela me bonat moro God wegi any life disconnected from you oh Lord so japan an kemor so como meal como me melel como me mor so makakularin ko sam masoja kamu ima kamu kacang katete yang kid nan sone sakpayo wano kalangan kalangan kiyang kamu melel kan nan sapul mo masono nang kupromi maing siwa coach kan lapalap mo kamu kacang muitang sambabokon en yang asa melel kich membombe ni hat kembay bayaw dot pananan wasang kautangkan kamu kacang kupro kapaya das sapul mo aramasakan don momotso Christ momotso koros me kamelele kamu me lukur yang kamu momotso kang koros me called de me karani me sote chang ni pungin ta me kupromo yo sapul mo masan ikapagap kiyang kamu yung kacang wai kasang aral inang ne opanakan porangkak rapag me melelo koros ang kakap sapal koros ang kakotong kamu koros ang kak maur kita maur makam kacang bola pasan maur kalangan ng kamu main kaun Jesus ikapagap kiyang kamu chon tatawakan government chon tatawakan momot so Lord chon tiya ko God nan marki kan nan kan aray warang kan oh Lord main kaun Jesus panini kan korusya
Somasang ko sa pukan, oh God. Papa, nono, oh Lord, panine kan, main kaun Jesus, ikapagap kiyang komoy, aramas koros en partisang komoy, lapalapakan koros en partisang komoy, sen dikrio declare mo komo kelep me lapalap, komo kelep me lapalapasan lapalap koros, oh God, makijar maskin wano kapon sambawat, komo kachin masani me soje mar me lapalap nan lang. Lekin Christ, soje mar lapalap nan samba, lekin Christ bilnan el wasa koros armas mia rapam partisang maresutra partian sa rapam partian sa maramela ikapakap kiyang komo Lord met kambagay ralakan me pampunsa sa komo partisang nan el ebang pantala ho God ebang pantala hiya ikapakapo God niya magachin muitang ralchas ngagan maur komo yang bigachin sara ral maur ral mongyong perangkap potong kamu, koros me backslide, koros me nan ngenerail kan, cetan ramai purutong kamu, sotra kela penerail maur, ipakre mu kamu yang kacin makong rai, kamu kacin sera rai maur, perangkap tiar sapul mu kalangan, o purutong kamu, kapagap kiyang kamu ipelianta, masantip, masan ngen saud, tatagan ngen saud nanat maur pelianta isuik ni marangkaun Jesus, olakan koros me de komkachin libalip kita kamau bat ranwat se alediat mayau se alediat poida se alediat mak se aledi at maula ho Lord karyakan koros sarasanger nanat maur karyakan koros mebil pepostido sangnan tiakan sarasanger ponat maur se declare we are free in you because of the power of the blood said 2,000 years ago, a powerful, a lapalape, manaman, manakelai, and apaliwe deepon, may iputi, murinom polao. You died once and for all. Once and for all is enough, oh God. Ye iwanamukachin manaman. Pakeo kamkachin pola. Warong kamakalet korusia. In Jan Christ, ye yes, in Jan Christ memor. In Jan Christ, we are the dog, and more in our mascoros, milukuriang coming. Kalangan ng kameranmot, kami daw kami at lesson, the lesson in sapul mo masan, may kono patapos ang kakiyo ko pa nang saraw ko soy, na naway songkan makaiteng ko promo kom temo itang, irisa sana na imalian may bencho ko sa iya, tama ko promo ito may ang kakapulipulo Lord, koros me ban rong kakale niya, kaite kay, apo ko sang remo, kalangan kiyang kamo sapul mo limbak, papulang kod, papulang nga mo saraw yung kacintiyata, Tuan sapul mamuyar mas korusia nan marainin ranwat wasamara pilmi miselia nan marail kan ananakan mere tungalen ke momo Lord kamu magatin mangi ipungki yang rail yang irail opo katawong kamay ananin sent ananin kelailin paluar palingen ananin relationship o God anan kan koros me amanaman ani kita tungalen ke momo sa sapat ni marangkaun Jesus aledi ni marangkaun Jesus we at kaunat sangkamor. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Mensamau ko Rusia. Kalangan kiyang kauna kachin mo itong child bilga kayo pa na klokwet kapakap o piltola ng sapul mamasan. Ipantola at saka tokela tami yung kiyang kachayla yu. So ipachawantara itabagan ako saya. Papaki kauna at chayla isang kiseo. Babaki kauno atay isang kiseo. Nan iran puk me yudia yo kasaya Leviticus masa ng pumpeyo kasaya lipay moin lipay riesa kisusilisa kauno makachin sapulimaniki isang kiseo and one sap koros menta ma warantuko te wantuko okay warantuko ma say mamia pape magchaiken monarchy okay chaiken monarchy so magchaipan korong masa ng kodro mangkapayata chaipan wala rin kan magan uyem baba kauno okay nanim sarawi ira chikik silisa kriyawa aman sang nan man koros utan sapul mang kauno okay ma nay ko Isak the puik sasama patabang puik aman panggang kochoro sang sapol mang kauno okay puiki kauno
ni physical kauno katnan lang, in spirit kauno katin ye yang child. So meman me we papa kauno tuetra ye child wamparon, ye child badre, ye me chicken waunikipo ye mekin tuetra kaukawiti young child kuprang court. Ayu wasao me ne child isang kiseo Bangola. Okay, Bangola re. So Buk Sarawi masani me tatokan isang kiseo Sarawi me Sarawi o on court. Okay, isang kiseo Sarawi o on court. Okay, ay panay sa American rongay ka school gi isang kiseo randa ay kang yang poite sola wiya itipata amo so trapiata osa ap so wiya sanga chayo irakoro sa tangi sa pek. Okay, may panosa, miyana na isang kiseo, ayap sa chawiya, te ya posa, ya papunsosa, koro sa tangki sa pek. Okay, kahit ma, chay isang kiseo, chay Bangolanan lang. Ansa mo chay lipsapal, at chay lipsapalo currency, rachungong ka chay laling golanan lang. Isang kiseo, makchay wiya kapag kumitsela na poita, nan morwat, morang kalangan, nanana koto, at siya pa more ka more bike. Okay, bike ni tanto kalangan ng kauno. O kahit yung kauno, men kisang ka child mo ni pwe, men child en samo, men child en alialo nan poson. So iko sa yayar, niya ikaskuli na yome. Isang kasi, uima kimparo sa nga ramas kau pa, menin kau. Okay, menin kau ang kutong kawela at child paikan. So, isang kiseo me Sarawi, tadakwat me Sarawi, tueta chailkin wauniki kamatip Sarawi. We taken wauniki kamatip Sarawi. Taken break the bread, mo, plawao, ntrao, tueta taken alle, taken tungal kamatip Sarawi, niya chay wauniki. Amak chay maliki, mak chay wiyak men program de men matong, sang puko agnitanto sumao re chail. Ari mo muna child waun ki isang kiseo. Ipan mo muna child waun ki plawaw untao. Ganan malakay silu isu kumail tueta sa mamail ko. Magkasela ay kosonnet kan o soja kapayata. Ar kumail protong rey o yampan kasapal wong o yampan sapal wong kumail. Kaya kasaya, come to me and I will come to you. So kamu yung ay mepan chapter ang kauno. According to the word nito na katin masani. Puro tuwang niya ayam bang puro wong kumail. Okay? Aro kumail puro to re ayam pan sapal wong kumail. Kumail kin kalalapak. Tama sapan buya pusan puro way remay. Okay, wata malakay silu isu. Ira chik waluwa ko di yam popeda ka kasaya. Taibang uya po yung kak pro ang kami. Taibang uya po aye wong kami yan kak kelail. Yung kak pro ang kami yan kang protong niya. Ito nom kachin masani. Anan ra chik waluwa bang wata kata mura kasaya protong niya isang kiseo. Okay? So, Deuteronomy riyasak wano isak silua aramur kumail pan patuan ang kauno ipatuan sanger ni moyo pai sarawiyo isang kiseo enay wansap ipatuan anger men lipay ko. Okay? Ismentung yata Deuteronomy ye Moses uye kaskasale yang child tuan arailkin katore sang isang kiseo o kasaya pai sarau yo imi kasaya keme isang kiseo holy. Okay, isang kiseo holy. Isocha sabay kiyang demanokela sa pulma koson netakan tuan
no pain isang kiseo enat tipso. Armagchail yekis moinche sapungala moinche soja mimenang ko na bata meman John ko na bata meyang me pompecha melau ale video kilongala nang ko na bata po ikilang atara kaya friend me soja minang ko na bata porta wat ki soja minang ko na bata melau ale video ko kilo nang ko na bata armagchail pan kasapungela Tatoka na isang kisewet me ang court kitay kasaminalar te kasuwawialar tatok sarawet me yeyi tight. Okay, tight tuetra ipatawan me sarawi e holy e sarawi. Men lipay nan kanautokan Jacob. Israel men lipay kan Israel kin lipay selo kayang wayo. Israel makin som papa. Som papa nan mol sarau yuto. Wajah Israel ma full time and we papa kauno. Karena Israel ma ramasakan kun wawawang Israel isang kisewan sa upuko. Okay, nan muen katete marongo. Nan Leviticus riesa kisu Leviticus ye lipai riesa kisu silisa keo. Ma ramasaman men pointa sapal Ekiswan sa pukat, epan kita poina, maka santir yang aki percent riesa. Maka sakasaya kamuyong ay tuwetran sa magchakin kasapungela atra isang kisew, atra na kila percent riesa pawe. Wicha na kila percent riesa pawe. Tatakwet sotra tapsang ni kosonet, o pil sotra imusang imusakla ni kosen na to. E patrapat o e pasanda sang ni masanen court. So ibang watakong kitel nan ipro Ibang watakong kitel nan ipro kui mensang mau cuwe wag may minang ko na pata maka kila manang ko na pata. Nan ipro isu eulel walu e masani Melchizedek, ye Nanmarkiman, and Salem o Samaron court, o Salapalapia. E katin tuwang Abraham o Kupuramawi, and so me Abraham sapsapal dosang nan mawin me Kemela Nanmarki pamano. Abraham ari kiyang Melchizedek isang kiseo, and tipso koros. Merkata sang nan mawino. Okay, wasay watakong kachayale rayo. Sotra sansal isama. Okay, kasi Melchizedek is Melchizedek. Yet kawewe pan maran Melchizedek. Yei nanmarkipung. Apweki a nanmarkien Salem. Marapil weweki nanmarkien Popol. Sotra sansal is sama o ina. Sotra sansal katauda kaya kan. Pil sotra kilel eo. Mia en rane na iputi te rane na mela. E rasang sapul mangkoto. E wia samaro kokolata. Ari kumail tak yawan lapalap en ol manet. Me samatrail mtant Abraham kisikisakir isang kisewe na tipso koros me lodier nan mawino. Israel ko makisan kataudo ken lipay me yang buya samoro rean ki kosoneten rekasang ren aramasan Israel kan me yei riarail chon way isang kisew en arail tipso kan Mentata riaral chon we ko apil wiya kisan kataudo kan Abraham. Ap Melchizedek kaite kataudo kan Levite. E ap ale isang kisew sangren Abraham. O kapayata i me aleyer sapulmang kauno inaukan. Nan melel ko wala puemekin kupuramawi aman. Yei me lapalabasang
makin ale kupramawo okay makin kiwi ekin lapa sang makin halle ime kecai mia sapul macai kolen pombe kolen pros me bilkin yang koliki anson kiwi anson mayrong okay makin ko saya kiwi mau sang halle menang puk sarawi so ko saya Melkisedek cacane soja yang buya katau token seikop ko metuetra sapolma sangan Levites sabe Levites me ko saya yar me rawi Israel makan buya papa kareta Israel cekan raken wato Israel isang kiseu ki yang po Israel me tuetra full time nan champa sangkot o buya papa tuetra kamu yongoy okay matawa makchay ka school ki masanong court o gitay kapayata nanachay wasang kautongkan wamparon kan te chon papakan rasyon haw yet tatok perangkak maur poyi gitay mawyalar panina yung court okay gitay ban token way chay ban tiar moni tiara child pay chay ban kachorela sapul mangkaw na isang kiseo yang akipena child mayrang okay sapul mangko chay isang kiseo kay te ka chay mayrang mo sa isa kinse wana child payo mo kauno ko kalikong ke child me sapul mangkot chay bang ka chore sang a child mayrang chay ban peni nang ya tate peng ko sanedi yawa mak chay ban mayrang ki kapatra yang child isang kiseo are ko sampalin ka school pwede ka school ki masanang ko taken itanto kapay to child pag chay ban wewe gitar ya ko prong ko tren yawi ya pokan kay te kaya chay koros mangi, okay? Ime mia ko puksarawe, pechay bang ka school sang, arya bang kinapaliwe ya chay luwi akan ta chay sawewe kan. So tami wiye koso ya mepit wasami watakatara, ya tuwa ma kechay wiya, nan momotso kang korusyak chay paikyang tako chay sang kiseo. Tron tatakan momotso kan pansotra, kat rob kita tatakan way porangkak yang maur, kak mia poinan na rent engkak mia monga pon chepel por engkak kotok apaligi ni rail seri poeki isaman moni pukame pan wesik tong rail chon papakan poreter reteno katrop kila rapan moni abi rail meliala tementa kila sapol mangkot tatok okay namomotsu me yang Fiji at wamparon o dat leader o so drop mo itang wamparon manan tatogan why puenta me kampe karong tatogan wamparon amu tatogan nanum sarawi okay memang palamatan tatogan why apan resign songki jaka me missionary me pakatariya ilasang liki me amu itang kitsenggak tatogan why po sa kodon chapiata im sarawi Sekoton capiata megot me chikicik, okay? Me pan ka kair tawa paligit mor. Api utang kasantian kauno, cai pan kecela ramas chon sarawi, cai pan papa kauno niya cai papa. Sapol mo kan isingo kan me pilata me. Okay pan full time, iya ito token sila pan sip. Kamu nga sapol mangkot sipakan, okay? So matron tatok man pilata pan full time. Sipakan me tatokan why kampang katrorela amu ye isang kiseo katrorela amu mayrang. Puyan ka kapali momotso wanana kan nan momotso patrong. Iraila kan me pan tatokan kauno. Okay me pan full time. Puy maso Arya ime chayla polong kilang ki manamanung court. Puy manamanung court pan kapulupulong aramas niya chay pang wait ki masanang court. Kapulupulong aramas niya rail pan committed. Okay, committed to work. Mia ang wamparono at time in kai season study. Puy so katrop ki ang goya wawalu tatok puy ang gak nor. Puy ya tatok me platara na pan papakaw no. Okay, kareta puy ki pak chocha chay suja kinita wen tame masanang court masani. Aramas aman kontar me, uy, kau no keriye ipan papa kau no, ap mia simpe kasal kini yang seli, ipan papa kau no tai pan morke, okay, ipan papa kau no, tu aja cai kengkelang lah aramas papa kau no aramas sama, apa sapung, pergi cai soja kacangan ni momen kau no amasani, okay, nampuk sarawi, kau amasani,
Kicay bang mongosang, kicay lakan may papakaw no, kicay bang mongosang. Totokan papakaw no. Okay? Kapay ang kuwad pan mi po child. Ngariya ko sampal kicay lipuinin rong-rong o kicay lipuinin patangi. Kicay lanane kapayata tame chayken rong-rong pueki. Song koros makaw no kaskas kulikin kicay kapayit kapoy pan a child maor. Kaya taga mengkaway kicay la. Amen child okay, mere principle of God, mere principle in some power, mere system, mere moment we have been more than win court, or mere we have been more than win some power. So niyan sa macayking kuwi token, why retolunga sa ngayon tuntol ko, we rail ki yung child net, luwaw. Okay, kung yung ngoy pan muna ki yung kauno, na chay isang kasi wapang ko sang ni cross, wapang ko sang ni yawan maudani aledi monton tolko. Okay, so chala kiti aledi wi kriyaw. Iral tolungero iral kitonya chala walipuki. Ay isang kiso bang ko sang ni kito. Okay, kaya tak no walipuki yo. Isang kiso bang ko sang ni kito. Meduwa chala ya buki. Katoro sanan chala walipuki yo. Arya nay luwa, may panapaligi ay panay. Pwede ay pan muna kikaw no. Abang kakichar. Abang kakichar yan apali luwa. Okay po kita? Pwede kita makaw no inogi tiyer kan. So isang kisi upilkin wiya kisona child kautakong kauno. O kasalapan na chay poson. Okay, isang kisi o kasalapan na chay poson. May pan aleti dyan na isendra ngay kilang ngay 1-2 ko ialara ipilgano so teacher ngay tacha manokay lakwat. Ngay tacha yes ami pan isang kisi way punsa sa pues teacher. Mo ikasalayang kaunomi koprobor ki penay kel. Arya ipen rechungeti ay kapaikan po isuto kilong kauno lale. Okay, amay pan kapatati ray pilgano so teacher anan nganayat imen paik poy ronger mi anane isang kisi ngay tacha paik luan sent po ni kapakap kengay tamay kot kalangan kiyang katin mangi katora lara yesang kiseo oy uta pon sapon mamuino katin inogiti kampang katin pelian manin kaukan mebang karampa ay tatongi luwa. Okay, so kampang kapakap kilar o kamu pan tatongi luwa me kiyang kamu ye 90% ano mo pay luwa Abang kakapaliw ay po kita niyampo na sa kikauno, abang silati manin kao po waram stosa te ola po kay monito kola. Te abang silati accident abang silati songkan, mapang ko tong kawela o way kasanga kay moni, pwe eterna kila. Pwe kikampo na sa ki, kasalapang poson mo makchay ka na isang kiseo. Pilniyan sa otra, abang katkito aramas mabilbang kapay kichalta. Chay bang puriya mo iko moni ya ko sanya po chay suche wat ka nanne chay budget apwegi ya chay kaken poson chay tacha men paik ye poson tacha men paik chay ban tiar. Okay, ngoy kos isang ni experience ngoy ay po chan sa wewe ta ko chay isang kiseo mia pak sa kin sapaik anso koros mi sa kin sapaik sa kin tiar at kapal pwegi se asayer. Okay, and so koros misakin sapay moni sa chukin jar punot wagi oko tume ola so se anane pain mas anane tangala chang selimal mongkao no and so me sa kosane ti mau ki char kapakap kilar ki pilkas kasik selim kao no pang porta yang sawas and so koros agani char and so koros alialo nan pepol nan malele nan kalangan. Okay, so kao no masani me kostong kiyang ketel abundant. Apoy kaya chay sa wewete sa paik ak chay kempin mumumun seri orven seri me sapopo me tuwetra ababa no mesa pen tiprawi peni kasampale na isang kiseo pabang wiya kapayang armasen kauno tama ko kamuyayang armasen kauno kompanyang so yang aledi kalangan makauno pang kiyang armasen kauno mano. Okay, so isang kiseo piluya kisana chay kautakong kauno ekasalapan na chay poson ekasaleta makichay poitar
sangpan manaman and Satan, so Satan an sa magchile isang giseo, chay kasalayang Satan ko lose yo. Okay, porque ipona sa ke kauno, pai me agat kiyang ya. Tama ko nong kiyang pona sa ki, porque tami ko sa yak moni magchay ko yo spend time lale. Okay, moni tipso ko sambal. Chaypan an sa chaypan moni kya chile isang giseo, arya limpakan moni apan sotra kaun ketail. Chaypan ko men kiskisa metrikan. Chaypan ko men yang sawas. Pogita sotra limpakan moni ore chail. Moni koros chaila lede chaypan mane chaypan apali mau. En buya yang en apali chaypan ene o en apali tatokan kauno. Okay, ngoy pan tatok ye chakara pel. Kay te penay ropropang pen insenekan mawang kuprang kot. Ap men apali ay panenay o men yang tatok, men yang merong sili ong sabol mangko cara masakan mauya sabol matatok. Okay, ala yang getrail en aledi kamau te kapaikan sang ni tatok en isang kiseo. Okay, so isang kiseo ken alato kapai re trail isang kiseo. Nan malakay silu isak lele isakeo. Kumail watong champas sarawiyo isang kiseo en amail tipso kan koros. Puen mia monga toto wasao. Okay, mi ko saya. May wato mau kas sayang Israel pue kirakan wansap so kas pompe. Okay, may lakan makachin. Yawasam may katiyak may bil memor ki cha wansap. Hey, wansap, one set, one money. Songkan me omo more tuaja dependang te wiye yaski. Songkan me omo more kat rob ki ima kam kacung kat toke arya mu isang kise wa mu kun wala wasang kautanga na kasaleta mu kam waon ki kauno kita ame chay wiyayang aramas chay wiyayang court kumail song tuan ay manaman. Okay, kumail song tuan ay manaman kumail pan kilang may pan ritsingatang kumail tipsaw kasampalan nanlangkan kameretiang kumail songan kamau kan me woyo me loud. Okay, kamau kan yomet tama chay sa chokin kilangki chay kin sapsapek chay kin alyalo mo ang kaunoki at chay sapek nan area ni isang kiseo. Okay, so emasani. Okay, nilokayang wayon ta test me and see me may ban sotra kiyang kumail. Okay, ako saya wasa kumailen songay manaman karata makchayban mas masak isang kiseo papan chuichar are tuja kauno mimili kinay maor tuja kauno socho yakela pai amay bang kila pwe masani yan tes ngay kilang mapan apan ritungong kachal tipso kasampalakanan nanlang. Imay ko sa yaga mamoni, uyacha percent riya sa kan poita. Tama ka na pang ratungong kachal spiritual, mesambaso dragakido. Okay? Niyong pang paiking kiwi sa pulmo mo isang kiseo, amo poson pang kailan. Moni, niya chay mayroong kiwi moni, chay sototor kaskasik mo moni pang proto. Pwede chay matawa moni palilaud, chay pang kila moni, chay kalkalangan kiyang kot, moni o aproto. Akau no kapayatar nan ngana chayka. Achay poson ko kairtar mo kan chay bikaks chokon. Okay, pagita chay achay kanton kasi ko ay ikarapan ayo ay ko saya. Achay poita, ako sang ningen, ako sang ni mata-matawa kairta, ako sang ni palwara solar sumao, ako sang ay socialize mau ngoyar mas limbak man aliado nan limbakan kot, akalimao yeyi moni. Okay, so moni emasani wasa makchailen song wado chaile isang kiseo kichailari irong makauno subang kamare emasani. Okay, ibang ritsungatang kumail tipsaw kasampalen nanlang en ka kamare yang kumail song kan one loud yo. Okay, abang kamaredi o abang overtake us nilokayang wayo masani. Abang kamaredi po trial o abang pilsipalala. Karada chaygak yang sawas, chaygak yang kisakis. Po kita, eu kapay ban saik na ka, eu porto. Iyasa taulo, lansa may ikin chonda, ikin pingka sawiya.
puegi I toketar sapol mangkote isang giseo puegi soja lalapot okay saan so making lalapot eu sangan pepol nan ngene eu sangan ai peranang kote eu sangan ai ma pogita a bless us spiritual a bless us mental okay a bless us physical okay Israel me masa kawan Israel kasampal ke mayrang rasuka ko to kayip mongkot kecil turun kayip mongkau no cai ken ko to pak mangkot men lau kito cai kak irongala pak taba cai ken kiyangi isang kiseu chame pil masani me ye sapulma cai begunu ya pompo plale okay mayrang a child mo cai long kau no isang kiseu sapul mangkot so cai kapakat macam bangki yang teso masuk hat kisapek aputan cai bangki yang okay so iso coba muitong ira cukup isak eu watak malagai slu isak lele isak eu malagan map cakap tak kalangan amai kacengkat tu ira cukup isak eu apa saya iso coba muitong mensiongkan en kawela mail 1-2 kan o mail 2 kan wine kan ban wa melel okay kecailan memotwal makcaile isang kiseu mensiong kan pambil sudah toke acail mata kan ime ka chen masani so jaiban sudah songada master toke banudi sudah songada mayapalai banudi so jaiban lalapot jaiban aliado nan blessing nan kapai Deuteronomy riesa kono isipang watakata po rai isipang watakata po rai kom kajen intingi dio kom kajen watak leson pongi pakiyang kaunon kaskuli komi okay Deuteronomy riesa kono chapter po no kosaya tuan isang giseo giso kamapan isang giseo Kamau lap riau ni songkan me kos iya koyo nalang pan recita kau na pan kamoredi yang kecil kamau kan okay makalaimon o kalaimon ko wala pa kacin masanier apang recita kai te ko moni pan moredi yang kecil ngena kecil pan koerta acai lewang aramas pan mau cai pan tiraki mekan mepit kau no okay acai malial pan sound pan marain okay palwara child so just so mau okay so moni pan mia pogita kecil baik yang tama kupuran kauno so apan song riau apan wia makcai pan isang kiseu apan rejengong kecil kapayen nan lang mepan moratoria child na child mor pone child seria child panene wapan rosang librapo eter prapasang child baikan okay kom ka ko saya mia tolu likos ko saya mia ko saya riai mia ko saya nai panene maganda jai bangki yang ke kauno isang kiseo yang nya totok la balang ko sempo maso yoma okay le bitakan ko sempo maso yoma armas ken makin mata wasong tebigin ka kapate song ko saika ko sempo maso Don maso mong kauno. Okay, po makchelak tukutuk, chaiban men mayrang, chaiban men jokongi. Acai le isang kiseo. Po kasalapan acai poson, chaiban liki mapayan sawas niya kachin masanier, o chaiban kasaleyang ime kito angi. Karetay ka kola totok. Ime kito niya lansent, karetay ka kiyang totok. Ikarapan isang kiseo. Aramaso kasaleta baik, kasaleta limbakong kauno, kasaleta koporopor kisapol mainon berokan o yang sawas, kasaleta maurenak cik mesodret dipendongi. Okay, buksaraw ka dito yang child Korea. Aramasaman makin koporopor ki pena kiel. Okay, Korea. So kamu yung ay saban men mi pang Korea, saban men waun ki yang kauno, tama sapol ma. Na Malakai silu isak lele isakeo ako saya mo kwa sa may wati dia idrawasa
mepuk sarawi masani. Cai bang wat kuasa koros nampuk sarawi. Ija ira mepuk sarawi masani. Test me and see. Okay, buat tame masani ki test me. Kau no pen mangi ya cai ken limbakan moni. Cai ken limbakan moni. Arya ansa cai bang song. Ansa cai bang kapayata. Ya isang kiseu. Limbakan moni yo pan sola wiya. Cai god. Amo. Moni pan sola wiya. Megot mo kasampal sang kauno. Iwana kasampal sang kauno duri normas kin tadok abrasyokin sarawi. Iwana kasampal sang kauno duri normas kin kangalan Israel moni pon manokela merang. Okay? Ima kauno mama sani ki kechailen song pagchailen kakosa. Me katabang kia chai mor empera o en mau sang mo. So long chorus me kinsoto wauniki te kapaya da dog te pukone isang kiseu arya puksarabil masani me chegen berberapa kot. Okay, chegen berberapa kot. Korea also jaka bitsang nan apolen sent. Puegia chegen berberapa kot tuja nia chai sapaik kau no mo itang chai ben wi nan tio pangatamo amak chai bake haria blessing kapai ban me bona chai more okay nan malakai silu walu lel duau akachin masani yabut kainama yatuan mepung aramasan piji kot yatue pung aramasan piji kot iban tauri DJ watager ira su tua nama masanik mai protomia ai bang prowang kumain okay nita ai ira walua masani ya tuwe mepung kecalar masan pici kot so ap kumail ken picia kau no penasani kumail ken picia ya momana mail ken picia abel pensapeng sang ne momo na mail kin mairang ki isang kiseo en a mail pai o a mail mairang trekan okay so laga bu bang ko so ya mairang trekan ran wot tami ko so ya isang kiseo sapol mangot kai tek nomui kai tek sapol mamui kai tek nai okay sapol mangot masani mai kin picia mai kin prapaya ni isang kiseo one may run chicken. Magarata child morin mas. Ngay morin mas chalariyaw may run labalan moni yomo. Okay, miya pa kikolan may run chala eo. I will wa extra chala eo po ibang poing ko na isingkraka. Pero sang masaraw yung babanda. Kamayrang chala taba chalariyaw labalan mayrang lipor labalan mayrang. Anso mo ko asala kauno amo limpa kong kauno mia amo wauniki kuprang kot apakiatala atal men mayrang yung kuwan may mayrang kas atalayo ay sa mayrang mausang an sa may isasa kauno weng kuwi laki tuwi po isasa may kasampal isasa may pay ay parara ay kalangan miwena na ay mayrang sikak kuliti chalayo po mangkang kraka ayap kikilan sila may iban so tiar kwarate sencheo yan yang achamal okay sang puka pon makitinaramas at changan ligin masa ng god ikarapan na chay bikak tatokero miya scripture bang sayar mur lakapali chay kak tatokero pangata masa ng god masa ni mechaykin pul ni chay moni kan nampor nan pocket na por mia kareta moni kan ko we cha ko kola moni kan ko we cha ko kola check-in sa kola ya chay so cha we wogi chay sek paimta song kan me anana anakier de at na child tip so kan o yola seli me pam prapa sang moni kan re child pogida chay chawan ki yang kauno okay so iwasay banitia isang giseo sabal mangkot chalenter prapa kauno makong ya okay ansa making ngoy yasa ansa making sapay kom tami yasoyer igen kilang manin ka wasa koros akin so jay charo bil kapun no do biling sense what
Okay? And so making one kiyang kauno, ikam pururta ichar, ikam pururta ramas pergi sekisakan yang mau ni maybe chokasik. So pergi napa liala, te pururta laba per men paina ipil. So anso makomiyong alialu na natrapaik, masa-masan court. Masa-masan court kan mimi po na time more. Okay? Kalangan ng kauno. Ina na ni ko saya, ayo may kalangan kiyang kauno, lesson me pit morning. Panan so me chaiban wewe kilak chel chapta paik, a chaiban chapta udial kalangan, chaiban chapta mamor ke kalangan. Kauno man kapay ke chelta. Es chumen kisang ke chel, isang kiseo bok chelan so char. So, amen chelang ko erta ng poson, amen song kapay chikan me pit. Okay? Measure of our love. Kacay limpo kang kauno pan, alo yang chela chay men mayrang. Men pay, kacay lamu ki kauno pan. Okay? Lamu ki kauno kati yung potlo na namsaraw ngay nenen lapoy. Namsaraw ya sarawi. So, lamu ki kauno ibang wow nagi na naiwiwiyakan. Ibang wow nagi na dama kupro ang poita na sapol mamasan. Okay? Si Baniter wasa, lakapo pamposola, mayrang chikan. So ranet ayo ye kisair kako che isang kiseu kamelele isang kiseu sapol mangkot como yo ngoy kapayata chabanan ke mor kapay morin kapay and so me tuwa sepulapul nanach morin so lang ngoy ay bot kaya pulapulap na morin popot sa popot iko tuwa morin Roperapam penio loud, ngay the dog, ai wamparanap, such an oak full time on sapol mangot the dog up. Got dog and money loud. So yet a money loud up to just a lipo. Okay? To just a lipo, me back about when the center silisak winnow nan bank. About ye metametawa, who yaman I mean on foreign land. Naneo sap, chor or licken, sapwayo. Yaman I popot, 9 kisir, yamunay pan, klang lakap, pangkisa yamoni. Abisong ka. Okay, and so makchay pan, ropropang ping kichay pan, memorong punatin moni orain. At machay, chapta po na sa kauno. Achay tatawakan moni kan, bilkak chikikila po kauno pan yan sawas. Okay? Kalangan ng komi. Naing siyo wakot kan labalap kalangan kiyang komi sapul mo masa ng kitranwat. Masa ng got men kapong, masa ng got men ka school, masa ng got men panaw, masa ng got men ka kaira taposon, masa ng got men witen kit, ipak man kiyang komuyat sapungkan, ikapagap kiyang komuyang gatin makong kit, misang ranwat skola san kakwawn kiyang komuy, isang kisewe nat pay, niat mimiseli na Amerika melel palilaw ting kichar mas mamor kumoni, tebil pon pay, te wasa koros masa mimiya. Songkan masakin spend time lale, raparapan more lale, sen wawn kiyang komoy, koros me paging wansap, rambil kak piliw mo kitikita, men wawi, nan wasang kautongkan wansap, wempil kak nene yang, iralagan me papakomoy, nanim sarawi. Maing siyo wakot kaun labalap kalangan kiyang komoy sapul momumasan. Liberation, freedom, mayaw bebol, maganiyang oto, masan pong, masan kapulupul, sang remoy. Sa kalangan kiyang komuranwat, kung kacung kupuro kapayata ko Rusya mayang niya ranwat, kung kacung kapayata rail more since sila rail, kiyang rail inangan men paik, kich karasan kak paik, pwede pewedyo pwede at, sa kaprayang komuyat kapim, kasabay kalangan ng komukawang Jesus, mawiyat kaunat sang komor. Amen.